January ni somni sang ni somni paruk thole ni ania bazar thir tu te chibai ule nimin khan Russia le China chon US President Donald Trump Greenland nei tungchung chang an soya Russia chon Greenland oblu yani chon Trump chu US mai ni lo khovel chanchina theihil to ngai lo turani ang antia Trump chon adu zong ti puitlin nan China chu hlo oma chho chop ni in China chon an soi ve thung Russia thupong tu Dmitry Peskov chon TASS news agency ne na he thu hisoin keini chon Trump malak dan hi chial le that kan soi theilawa international law bo chial le chial lo po kan soi theilo mase expert te ngai dan hi kan oi lo ngot thiang lawani ati Taman Greenland obdu chana Russia le China ralian mai theya chuan lam chu China foreign ministry thupong tu guajia kun chon chang le tin andu amna wangan thil nei du neyan tumna konga US sian chuan lama China himhang to lo turin kan nge na ni atibok Trump hian Greenland ne tumna konga hian tuma mai za nei to lo ni na langa US in Greenland athunun vekani lo chuan khovel hi him lowang ti asoya Nobel Peace Prize pe kani ta lo rawrawa chuan remna le monna zon chuati turnia hriat to lo thu asai bokani Europe ram hroi tu te chuan Taman Greenland ne tum hi du lovin kongsang sangin an do dal chhomek zela hetila hian Trump hian Greenland ne tum na pampui lo tu te chu February ni khata tangin 10% tariff lak sakatum thu apuang zuya Europe ram lian te chuan US hian blackmail atum mek nian hriat thu an soya antal buai mek ani hetila hian Trump hian NBC News in an kom na Greenland ne tum na tharum man lo tu mem ti zona chu saitur ka nei lo ti na changa Greenland nei lawani chuan Europe ram te laka tarif lak tharatum chu akal pui ngai don thu asayani hei mai hin nilovin President Trump chuan Europe ram te chuan Greenland nilovin Europe ram pum pui ti boy tu Russia le Ukraine in dona boy pui zo ro se atibok hetiang hi thilom dana ni me ka wangin European Union hroi tu te chuan ninga ni hian emergency summit an kowa President Trump Greenland chungchanga tarif lak sakatum na hi soi howan tuma EU ram somni te chon Belgium khopui Brussels sa Trump tarif lak tum chu engtin ngen chanle tangti an soi ho donani EU thupong tu Olaf Gil chuan kan du ber chu boina ti punlun lawani hettaka oma kan mo phurna hlen chuak turin ribuan buan lowakal kan du tarif lak sakan ni chuan European Union hian a chanle na tur man ruwa kan nei thatok ani ati thotan ni khan Trump hian Norway Prime Minister Jonas Gahr Store ne na lekha thonin Denmark hian Russia le China laka join Greenland hian humhim zo lova ashim shimin engwangin nge Greenland nei tu angan in ngai vengot ni engma ziakin nei tu ni nan nei lova kumza tam taka khanan ke hnia kan lova hnut chia to ti mai ania keini point kan ke hnia kan hnut chia ve thawalom atia nei to chungchang po soin nei to din tira tangin mimal takin ke ai tho hlok hian la om lo nei to hian US tan engemaw chuan ti ve ngai Greenland hi apumpuya kan thunun lo chuan khovel hi him lo ani atibok hetila hian North American Aerospace Defense Command norat chuan Greenland a Pitufik Space Base a President thupekin in do thlonan tir lut don ti an puanga he hi Canada le Denmark te nenan in remna huang chunga ti aniang anti Pitufik Space Base a hian US sipai pa ngai om lovin missile warning system an da hemi enkol hian US official za somnga velan oma akha to kin US Army te chon kal vele zau thina US hian in do thlonan dalu voi khatna turani thotan ni khan Afghanistan khopui Kabula sar ino venga bomba puaka mi pasari thin engmoza tin hliaman tur bok bompo na la hi Chinese restaurant bula ni in Gulfarosi Street a hotel pakhata apuaka helai bial hi foreign mi te tan mun him lai ber niangai thinani Afghanistan rural mek Taliban te chon bompo thu hi saima se thilom danan puang chiang lova media report then khata chon bom ti puak tu te hi Islamic State noya Khorasan Pol ISIS ke te ni in soyania engpol mainan ti ani thu an puang lo thunga ISIS ke te hian Afghanistan a China malang na du lovin China mi te beinan he bom hian ti puang nia ngai ania mi thijinga hian China mi pahni an telani Kabula Emergency Hospital chuan hliam som hnianom thu sein hengzinga hian meichia pali le no pang pakhatan tel thu an soya mi pasari chu damdo in then puyan ni mai nan thiani kumsang ni somni pakhata Taliban hoin rowan rel nuwa Afghanistan la hian helpol te che na thleng kha to hlea hetila hian Islamic State helpol te an chevele zau thina Taliban sarkar hian IS helpol te hian la met mit theilawani
South Korea chon North Korea nuclear lama mason na nei belzel lo machon turin ballistic missile tharan nei veta a he missile hilen ema wangin monster tin an soi mai thin ni Newsweek chon an talang South Korea ram Chin Korean Peninsula hian US sipai sing ni sangria zanga velan meka helai hmuna hian South Korea chon North Korea nuclear le missile beina laka invena turin monster ballistic missile hian da a North Korea missile ka cholo veng tu turani ba ka North Korea ram hun sang sang ka phak turani kan ria dangin ram sang sang in an frek chungin North Korea hian nuclear le missile ral thua man ti chak sau sau renga missile pok kha tok in an kap chin de renga US ne na thok dun South Korea laka invent chu North Korea leader Kim Jong Un a thupui ani South Korea monster missile hi fit somruk panga zeta sei Hayunmu 5 ni inral thuam hlau omton ria zeta rit thlo pui thei turani a North Korea ram shuai tu te omna le an missile da na hun te kap che thei tura duan kap dik le hlau om tak ni in an soya hei ba ka hian South Korea hian Korean Peninsula hian Hayunmu 5 ba ka missile changkang zatel da belan tum ni in soyani bok Iran ram boina kal zela Iran police how tu chuan tho tan ni khan sarkar do tu mi puite hena thu chuan hnung puangin mi puite chon mani du thua police kutan in pek chuan mel ma anga en lo turan ni thua sai Iran police chief Ahmad Reza Radan chuan engma khathiam ji klok lawa boina lo in rol veringot thalai te chu an mani du thuan in pe ni chuan mel masipai anga en lovin tu te mabum chu anga ngai an ni anga Islamic Republic chuan an chunga zanga in an en ro re lang atia boina siam to lo tura in tiamin police ne an in petura ni a ni thum chung hun honani atibok hetila hian Iran ram president Masoud Pezeshkian Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf le Judiciary Chief Gholam Hossein Mohsani ejei te chuan thu cho intro man siama an rama boina siam tu fir fiak te chu na taka hreman ni ang tian puanga Iran ram thu nei tu te hian an tual chung boina chu me mi thak tumin theito ban chua zel don ti achiang hle ome Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan an ram chunga ro rel tu te soisel na le do na chu ti top turin thua pe ni in soyani hetila hian US chuan Iran boina hi an kalsan lo ti langa thotan ni khan US in do thlona F-15 te chuan Jordan an lut fela US in do thlona phur tu long lian USS Abraham Lincoln le a strike team te point Gulf tuipuyan hnai zel US carrier strike team USS Abraham Lincoln le destroyer rap thlak zet mai pahni USS Prudence le USS Michael Murphy te chuan Malaysia le Indonesia in kara Strait of Malacca an ron thleng thatoa US Central Command huam chin an ron lut trap to ani hei mai ba ka hian US thona tamjok point Middle East an pan khom zela Indian Ocean Diego Garcia thlerkar US le UK Air Base in Troma US cargo plane chu thlok lut to a he bungro phur thona lian hian Patriot missile battery a phur lut ni in riat ani a US sipai te chu wansang le tuipui an in ruang man tharna sa hlea US sipai te hian thil lian tham eng mo chu ti an tum ni in langani US President Trump hian Iran be tumri lo thu a soina a bei lawang ti a soi lo thunga hetila hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US chu Iran a beina puya tum lo thu a hril to a US Iran bei turina chak tok ti arin thu a soya heinen hian tuna US sipai te in thiar kwal vel hi a in muthaviawa hei mai ba ka hian Israel rama po arukin mi poimo te chuan thu khoma Gulf biala thil in mungmek chu ngun takin an soi ho ani hetila hian Israel Nevatim Air Base a chuan US in do thona tra F-35I Adir stealth fighter pathuman thlok lut le to boka Middle East boruak hi tangru riaw ani Gaza boina chingfel tura President Donald Trump and Board of Peace adin chu member an in ruat belzela France chuan US in board member turan somnan nola he board din dan hian international law bo chem ti zonan nei thule Gaza in dona zo nuam halak dan thlenga thuan nei dona wangin himlawan riat thu an soyani France ram President Ayo chuan board hian Gaza pi lam thlengin thunai an tum ni in langa he board din dan hian zona lian tak tak asiama United Nations kalphung le thupui te po azom fam ki mem ti hi zona ni awangin member ni tura somna hi kan pom lawang atiani pontongin Trump hian National Committee for the Administration of Gaza NCAG chudinin he hian Gaza boina ti re na rotna point som ni kalpui mek tho ni na an bo zui dona Gaza boina ti top na turte Gaza din tharle na ba ka helai biala sumle pai din mun song he na thlengin ma lang ti puana ni a
UN permanent member Francian UN le khovel huwa Paul Kalphung kalabot din an pom lo thu an soi ani Francian Gaza remna le muanna om thei chuan du thu sama ni renga chuti lai chuan khovel hun sang remna le muanna om theina na mala tu tur ram sang telna Paul om sa om reng laya tute mo malak na mga bot lian tak din le kher chu UN rin tok lo na le international law om sa ra be tumna ni thei ti chu an tran chanani he bota tel tur hian ram dang ang bokin India po somani a India ram thu nei tu te chuan thilom dan thlirin he som na hian la chang lo ni in hriatani a India hian Gaza boina tire tura sipai tir lu po an du lo thu sain UN malak na lawa sipai tira tum lo thu chiang takin an soyani trama bot dina hian UN kalphung ang deuh thowin member ram te chuan poisa tho khomin bot kalzel na tura tho lo man tho ngai dona bot din kum khatna chungin member ram te chuan dollar tu le ding on khat theu an tho don ani bazari lo thira wangin kan lo me